Kakun rilaisang bukan top ya kasih sok sarat nongwar ban musto kelada banjit ya unos nsyar ban long presiden ha kasantarik jemang arajar pesan balapha ya keteng syakhasil autonomous diskonsil banyo ya kasanat nrei haduk menta 4 ay ya kasanat wat kite kilaisnong kelapendap ya jingjit katkum gariti kedustur sensyar kejongki karkum jingtip kibaw SP News Agency ulayo lajit yunus nsyar ha kite kerilaisang kabaham hapo kashela MLA constituency but MDC constituency ka jingbom ai sanat ka HDC mentala prabnai klabo ye jing e paj ba hakte kare laiseng hakaba yade ba kikot kisla kibadon kam nakamta paj ba nang shnong kane ka jingbom ai sanat jongga ka HDC kabala jit dag paj ba kamkut tang hakte kare laiseng henrai hapo ka ilaka umnyu tumar kaba paj ba aklajit yu acting sadar hak arflai tarik naiwing arhajar pesan hadian baga pojung musudar kelakut. Ya kena ke himaru ke HDC lengba ke tenat ilaka kampat ay ya ke sanat haduk menta lasibnai tam. Ban penken mau bag hima sora hakalai terik naiwing arhajar pesan kelajit usim kena upaim maremdors im ban long usim ke hima sora bat pha ya ke kerteng jong u sya ke HDC ban yo ya ke jemenjur ban yo ya ke sanat henry ke HDC kelathong do menteri menjur lang majau ban long acting sim hapo ke hima sora.